Čitanjem knjiga deca razvijaju i obogaćuju lični vokabular, što je od izuzetne važnosti za to doba. Deca između 2. i 5. godine najviše i najbolje upijaju i memorišu informacije. Zato ih i treba izložiti pravim i korisnim stvarima, a knjiga je najbolja za to. Čitanje će deci ubrzati razvoj i pre škole, a time unapređuju i neke veštine koje će im biti dragocene u osnovnoj školi. Čitanje deci pred spavanje je sjajan način da i kod njih razvijete vezu sa knjigom, a time se podstiče i njihov emotivni razvoj. Dok im čitaju, roditelji mogu kroz priče da naprave paralelu sa stvarnim svetom i mnoge stvari objasne deci na taj način. Knjiga se čita, ali svakako nedovoljno. Ne možemo da kažemo da je uvek taj procenat čitalaca bio veliki. Ali priznajem da sada imamo mnogo ometajućih faktora da se razvije ljubav prema čitanju i da se stvore čitalačke navike. S jedne strane imamo problem sa pametnim uređajima koji su potrebni naravno, ali koji se koriste i neracionalno i neadekvatno uzrastu, što je veliki problem kod dece i zato imamo razne probleme i, da kažemo, i psihološke prirode i fizičke neke deformitete. I to sve govori da je jako bitno da sve ide u svoje vreme, pa tako i pametni uređaj, ali tako i knjiga. Problem je što knjiga, što se prije priključi detetu, što se pre dete navikne na knjigu od onih prvih bajki koje se čitaju u spavanje, pa kasnije, tako će se i dete formirati kao čitalac i steći tu naviku da kasnije postane jedan kulturan, obrazovan čovek sa svojim kritičkim mišljenjem razvijenim i da ne pričamo koji su sve benefiti čitanja. Uz obogaćivanje rečnika i novih znanja, čitanje stimuliše i kreativnost i maštu kod dece, ubrzava njihov emotivni razvoj i motiviše njihovu prirodnu zainteresovanost za sticanje novih saznanja i svet koji ih okružuje. Detinjstvo velikana, da li u sportu, da li u nauci, je izvor, tačka sa koje oni kreću u svet. Penju se ka visinama, ka svojim plavim zvezdama, jer ja sam smatrao da je detinjstvo ono što nas opredeljuje. I zato u svim ovim pesmama imam ja to kakav je on bio kad je bio mali. I tamo se vidi koliko je porodica važna. Najčešće su roditelji ti koji su kupovali knjige, kupovali novine, čitali. Dakle, kada deca rastu uz knjige, svakako će i oni biti makar vredni čitaoci i ljubitelji knjiga, a boga mi što da ne i oni koji stvaraju. Uz to, kad zarone u knjigu, deca veoma brzo i lako mogu da zamisle sve opisane scene, pa i sebe u njima. I to druženje može da traje satima. To je na neki način i slika današnjeg igrališta pesničkog u Srbiji, igrališta na kome mi stariji učimo mlađe kako se treba ponašati, kako se treba staviti u ulogu sudije i u stvari svi mi sledimo neki Dušanov zakonik o tome kako treba pisati za decu. Dušana Radovića, naravno. Učiti decu da su im knjige jedan od najboljih prijatelja koje u životu mogu imati je veoma važno. Time im u najkritičnijoj fazi razvoja stvaramo i podstičemo zdrave navike koje će im mnogo značiti kasnije u životu. To će se dobro videti tokom njihovog školovanja već u osnovnoj školi. U ovo vreme to nije lako. Rekao sam, zaista se počinje od porodice i tu je jako bitno čak kako je potrebno i roditelji edukovati. I roditelji su tu da se obrate i bibliotekarima, i učiteljima, i nastavnicima i da pročitaju i da saznaju. Imamo sad puno načina da saznamo kako se neke stvari kako se formiraju neki odnosi prema deci i postoji mnogo saveta kako da se deci približi knjiga. Mislim da se počinje od tog čitanja uz, da kažemo, čitanje za laku noć. Čitanja uz spavanje. Znači, to je ono što je neki početak. Lepo je kad dete zaspi uz knjigu. Kad zaspi uz knjigu koju ili u početku čita roditelj ili baka, deka, a kasnije i počinje ono da čita. To su te bajke, basneti, prvi, da kažemo, prva čitalačka iskustva koja se uobličavaju i kasnije dete želi da čita. Kasnije će početi sa knjigama za početno čitanje, znači sve u svoje vreme, ne odjednom hajdi od 300 strana. Da, hajdi slikovnica,
Da, posle možda hajde i adaptacija, ali zna se kad šta dajemo deci, jer nove generacije ne mogu da čitaju knjige sa malim fontom, sa 200-300 strana, bez ilustracija, to se sad pomerilo. Sada dominira ilustrovana knjiga, slikovnica, ja to više volim da kažem ilustrovana knjiga, i ona dominira u tom uzrastu i pre škole, pa čak sada i u prvom, drugom razredu osnovne škole, samo na nekom višem nivou, da ne banalizujemo stvari. Pored toga, naravno, mnogo je bitno da se postiče čitanje u bibliotekama, da se postiče u mlađim razredima osnovne škole i vrtićima, ali plašim se da neki programi u vrtićima sada to ne omogućavaju, a još me više brine što je godinama domaća lektira bila skrajnuta i nije u školama bila kao obavezna. Sad kad se to povratilo imamo posledice, ali se trudimo da deci približimo knjigu i mislim da je posebno u prvom, drugom razredu potrebno više časova, to pričam i kao učitelj iz iskustva, više časova i savladavanja slova, usvajanja početnog čitanja. Toga nema dovoljno i mislim da bi trebali rasteretiti prvake da pre svega nauče azbuku, da nauče da čitaju i polako da zavole knjigu. Ja uvek decu hrabrim da deca mogu da polete. Treba samo da se sete, da odluče, da polete i da lete dokle mogu. Knjiga i kišobrani vrede samo kada se otvore. Zato otvorite knjige ili odvrnite do daske, kako je rekao Igor Kolarov.